anginazi ukuthi nicabanga kanjani. Kodwa le ndaba engiyikhulumayo ukube kuyangami ngakube niyayilalela, kodwa ke ngoba kuya ngeinhliziyo zenu ngiyazi ukuthi lento ningeze nayenza, ngoba nakho ukuyikhuluma njengoba ngiyikhuluma nje angisaqali ukuyikhuluma. Angisaqali ukuyikhuluma. Le ncwadi yokuqala engiyifundile ikhuluma ngomuntu kaNkulunkulu kodwa indaba yakhe yayikade ingacacile ukuthi uzotholakala. Unina waye umuntu ongazali owayengabathola abantwana. Angazi ukuthi isikhathi saba singakanani eganile, ngoba waye unkosikazi wokuqala wale ndoda okukhulunywa ngayo okuthiwa Elkhana. Kodwa saba side kakhulu isikhathi sona asizange sibe sifishane. Uthema ebona ukuthi akabathola abantwana wayesekhuluma nendoda yakhe esethi kungcono ukuthi uthathe omunye umfazi ukuze asekele indlu yami, kube khona abantwana abazozalwa lapha ekhaya. Kodwa ke nakho lokho kwakungemnandi, akakushongo ngoba inhliziyo yakhe ijabula. Wakusho ngoba ehlelwe usizi abantwana engabatholi. Kodwa kwahamba uNkulunkulu wamkhumbula, wayese ezala lo mntwana okukhulunywa ngaye lapha kule ncwadi okuthiwa uSamuel. Kodwa angikhulumi ke ngendaba yakhe. Le ndaba kaSamuel uma ngabe isuke ifundwa kuye kuvama ukuthi kukhulunywe indaba yakhe nokuzalwa kwakhe uze kufike esikhathini lapho uNkulunkulu semkhetha khona ukuba abe umprofeti. Kanti indaba eneyindaba eziningi ezikhona kuyona ezinkulu zonke ngokulinganayo. Uyise indaba yakhe ayize ngakhulunywa mangabe suke khulunywa le ndaba, kanti umuntu indaba yakhe naye enkulu engencane, lo Elkhana. Waye indoda emesabayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wayemphe isibindi sokukholwa. Ukukholwa yini
kwesinye isikhathi ihambe mawuyilandela igcine ifike endaweni lapho yesabeka khona. Uma ngabe umuntu onganikwanga isibindi sakho mhlawumbe bese uphenduka sewubuyela emumva noma sewufuna ezinye indlela sewuhamba ngazo. Ukukholwa kuvamile ukuthi ube nazo izinto ezinjalo mangabe usuke ulandela uhamba ngendlela yakho kuhambe kufike endaweni lapho khona kunezinto ezesabekayo ezibanga uvalo eziqeda isibindi mangabe isibindi sakho sisincane noma ungenaso mhlambe ugcine sewuphindele emuva noma sewuphambukela kwenye indlela sewuthatha yona engenazo lezi zinto ezesabekayo. Le ndoda uNkulunkulu wayiphile isibindi sokukholwa. Wayifaka umoya wokungesabi. Wayifaka umoya wethemba. Kukhona isikhathi esake sabafikela abantu bakubo. Bafikelwa umoya wokuhlubuka. Ukuba uNkulunkulu bengabe besathanda ukumkhonza. Base beba nezinye izinto abazikhonzayo uNkulunkulu wawokhokho babo bamyeka yena babe besamkhonza. Nomuzi ayebaphe wona ababe besathanda ukuya kuwona. Ukhona umuzi uNkulunkulu ayebaphe wona waseShilo ayebeke kuwo igama lakhe ukuthi noma ngabe kunini uma ngabe bemfuna bayoza kulowo muzi bafike bembize bethi uNkulunkulu wawo baba, uNkulunkulu wawo babamkhulu, sesikhona thina abantu babantu bakho ngesethembiso owasinika sona ukuthi masifika kulamagceke sikubiza uyozwa nesicelayo usenzele khona. Kodwa kwahamba ababe besaya kulomuzi. Isizwe sonke sakubo namadoda namakhosikazi ababe besathanda ukuya khona. Base beba nezinye izinto abazakhela zona. Okunye bakubeke emakhaya. Okunye bakubeke intabeni. Okunye bakubeke emasimini abakhonzayo. Kodwa lento ayiqalanga iningi kubantu bonke, yaqala ngomuntu oyedwa. Yaqala ngalomfazi okukhulunywa ngaye lapha kule ncwadi yesibili engifundile.
ithe igcina yayisi ibhebhetheka kubantu bonke. Waqala kwaba kuye nomuzi wakhe. Kuthe kugcina imizi yayisiba mbili. Kuthe kugcina kwaba isigodi sonke. Kwagcina isizwe sonke sakubo sesenza lokho. Bayese beyeka ukumkhonza lo nkulunkulu wawokhokho babo. Sebekhonza imithi ebaziwe namatshe abaziweyo. Kodwa akuqalanga ngabantu abaningi, kwaqala ngomfazi oyedwa. Lo moya wawufaka endodaneni yakhe. Indodana yakhe yawufaka kweya indodana. Kuthe kugcina akwabe kusaba into yomuzo wodwa. Kwayesekuthi nabantu abanye abakhelene nabo bagcine sewubangena lo moya. Kodwa lo umfazi wayethanda imali. Umfazi owayenedimoni lokuthanda imali. Noma uyathandaza ahlale ecabanga imali ukuthi mangase ngithole amaranda angaka, mangase ngithole inkulungwane ezingaka ngangcono. Ezinye izinto noma uNkulunkulu wayemphile zona kodwa zingabi nandawo enhlizweni yakhe. Hlale ecabanga le mali. Wawumqale lo moya eseyintombazane. Wawumqale eseyintombazane. Wangenwa umoya wokuthanda imali. Waze wakhula nawo. Le ntombazane indaba yayo kukhona lapho ephathwa khona eBhayibhelini, kodwa abayisho igama layo ngalesi sikhathi sale ncwadi kade ngithi. Kukhona umuntu kaNkulunkulu owake waba khona phakathi kwalesi sizwe okukhulunywa ngaso. Waye umntwana wesethembiso. uNkulunkulu ayemphe abazali bakhe ngoba eqonde ukuphula isizwe sakubo osizini lwesandla sezitha zaso esasiphezu kwaso. uSamsoni kwakuyinsizwa yasekuphakameni. uNkulunkulu ayikhethile wayithuma ukuthi ilamlele isizwe samaNazaretha esandleni sezitha zawo.
esasiwacindezele. Kwadlula iminyakana uSamsoni ewenza lo msebenzi uNkulunkulu ayemthume wona. Waziwa ukuthi laba bantu abangamaNazaretha abanakuthintwa muntu ngenxa kaSamsoni. Bamesaba bonke abantu nezitha zamaNazaretha zamesaba kakhulu. Kodwa uSathane akayithandi izinto ezinjalo. Lokhu ukwesatshwa kwamaNazaretha yinto angayithandi leyo. Nokukhululwa kwamaNazaretha yinto angayithandi leyo. Uthe ngelinye ilanga umoya wakhe wawusungena emadodeni amanye phakathi kwezitha zalaba bantu bakubo. Sebemzingela uSamsoni ngeindlela zonke, kodwa abaze bamthola noma ngabe ngandlelani ababethi bamzingela ngayo behluleke. Kanti bazohlangana nale ntombazana okukhulunywa ngayo lapha kule ncwadi ekade ngiyifunda ukuthiwa unina kaMikha, uDelilah. Baficana naye behluphekile, hambe bethungatha ukuthi singenze njani ngoba sihluphekile. Kade sibusa senza esikuthandayo phakathi kwalaba bantu, namhlanje asakwazi ukwenza kanjalo ngenxa kaSamsoni. Sesibayathe siyamfuna ukuthi singamnqoba kanjani asitholi, noma ndlelani esizama ngayo siyehluleka. Sesiyakholwa manje ukuthi lamandla akhe kukhona into enza ngayo. Akekho umuntu ongathi eyedwa kanjengalo Samsoni ekwazi ukunqoba abantu abaningi njengabantu esike simthumele ngabo uSamsoni, kodwa afika bachitha. Ithi-ke le ntombazane, pho nithi kangenze njani? Bathi-ke sondela kuye. Ungakwazi ukusondela kuye yini usitholele ukuthi lamandla akhe akuphi, wenza ngani, ukuba engesabi lutho, ukuba engahlulwa lutho. Yayisivuma le ntombazane, yathi ngingakwazi, kodwa ngithembiseni imali. Ngizonginika malini? Bayese bethembisa le mali abakhuluma ngayo kule ncwadi engiyifundile. Imali uDelilah ayeyithole ngokudayisa uSamsoni.
imali ayithole ngokudayisa uSamson. Wakwazi njengokubethembisa kwakhe ukuthi angakwazi ukusondela kuye agcine amenze uSamson ukuthi amtshele ukuthi wenza ngani. Wake wathi ukunqaba uSamson ikhashana eyiningana mayethi uyambuza noma ethi uyamlinga wangamtshela, kodwa agcineni wagcine wamtshela ngoba eyitshela ukuthi bayathandana. Kwake kwaba khona ukusola kubazali bakhe uSamson ukuthi wenzelani, ngoba le ntombazane ayisiye uNazaretha na, ngoba uyazi ukuthi sihleli phakathi kwezitha. Le ntombazane uyethemba kanjani ukuthi kungeze kwenzeka ukuthi ngamhla izitha zamaNazaretha sezifuna zingene ngakuyo? Akaze alalela. Kwakungasaqali-ke yayiseke yabakhona intombazane athandana nayo bamkhuza abazali bakhe. Wangalalela noNkulunkulu wangenelela. Kwabakhona izinto amkhombisa zona ezikhombisa ukuthi le ntombazane ayithembekile. Yagcine yathathwa omunye umuntu ayabe isamgana, kodwa akaze ezwa uSamson. Uthe esuka lapho wayesehlangana nalo Delilah, kanti intombazane eyayithengiwe, ithengwe izitha zesizwe sakubo ngoba sezizamile ngeindlela zonke ukuthi zizomthola kanjani, kodwa zehluleka. Mangabe seyikhungathekile zaseyihlangana le ntombazane Delilah, ntombazane eyayithanda imali. Male ithembisa lesi sibalo semali yayisivuma, isithi kulungile. Wake wathi uphunyuka ikhashana uSamson, kodwa egcineni yagcine yamnqoba. Wagcine wayitshela ukuthi amandla ami lapho ekhona akuphi. Yayise itshela izitha zakhe ukuthi uSamson lo enilokhe nithi niyamzingela noma nithi niyalwa naye anehlule, amandla akhe asendaweni ukuthi mani ngase msikini wele zakhe kunde zona ningamnqoba. Nembala-ke baye sebembamba uSamson, sebemkopolota amehlo, wagcine wafa. Kodwa angikhulumi-ke ngaye, ngikhuluma ngendaba yayo le ntombazane. Baye sebeyikhokhela imali, kodwa ithe ingakayidli le mali, kwase kusuka umntwana wayo lo Mikha eseyeba le mali. Wayithatha yonke,
yaba buhlungu kakhulu inhliziyo yakhe uDelilah ngoba wayengazi ukuthi le mali ithathwe ubani, waze wakhipha isiqalekiso. Kanti imali ithathwe indodana yakhe. Wasala lo mfana wayesehlambuluka kunina ukuthi imali yakho le yalahlekayo, le owakhipha ngayo isiqalekiso, yathathwa yimi. Kunjalo mntanami na, kunjalo mama. Manje ke sekuhambe kwahamba ngabona ukuthi ngcono ngikubuyisele yona. Angazi ukuthi kwakwenzeke kanjani ukuthi le ntombazane ngoba yayisitha salaba bantu iqhubeke ihlale phakathi kwabo. Angazi ukuthi kwakwenzeke kanjani. Kodwa izinto ezenzekelayo lezo ziyenzeka izinto ezinjalo. Nasekuphakameni izinto ezinjalo ziyenzeka. AmaNazaretha abantu abathandayo ukugona izitha zabo. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa ke abantu abanjalo ukuqala komoya wokumhlubuka uNkulunkulu lo engikhuluma ngawo mangithi bagcine bengasayi eShilo lapho uNkulunkulu ayebakhombise khona. Wangena ngayo lenkosikazi. Lo mfana wathi mangabe seyibuyisile le mali yakhe, wayesethi mntanami le mali ngoba sengimdala akusekho lutho engingalwenza yona, ngoba noma sengenzani manje akusangenelisi. Akusekho lutho engingalithenga ngayo lungijabulise. Wayesethi kungcono ukuthi siyenze ibe umnikelo koNkulunkulu bakithi, sinikeze umuntu ozosibazela isithombe nembala. Wayesenze njalo, bahlangana nalo mntwana wakhe, naye lo mfana wangenwa umoya kanina wokuthanda imali. Uthe mangabe sebezakhile lezi thixo wayeseyithatha lo mfana eseyibeka endlini yakhe, esegcoba abefundisi.
esekwakhela nendlwana lapho kuhlala khona. Angazi ke ukuthi kwaqala kanjani ngoba kuthiwa kugcine laba bantu bakwa-Israyeli sekuthi noma behluphekile baye khona. Bafike banikele ngoba gcine sezisihlanu lezi Thixo. Khona okunye okuyijuba, khona okunye okuyibhubesi, khona okunye okukhozi. Ma ngabe indoda ifuna umfazi ihambe iye khona ifike inikele kulokho okuyijuba. Ma ngabe umuntu efuna ingcebo afike anikele kulokho okukhozi. Uthe gcina base bezenzela bona lezi zinto. Nalo muntu waba nejubana lakhe emzini wakhe, nokhozana lakhe emzini wakhe, nebhubesana lakhe emzini wakhe. Kwagcine kwagcwala izwe lonke, ababe besamkhonza uNkulunkulu wawoyise. Kodwa lo Elkana wasala yena yedwa. Noma abantu bonke bezwe lakubo bengasayi emzini kaNkulunkulu, yena yedwa nezingane zakhe wabe lokhu ehambile eya kulomuzi waseShilo. Angazi ukuthi wayeqhutshwa yini ngoba wayengenalutho. Noma sekufika isikhathi sokuba uNkulunkulu engampha abantwana, asikho isikhathi lapho ake aya khona kule ndawo engishoyo. Wabe lokhu ephikelele njalo eShilo ibandla lamaNazaretha phakathi kwesizwe sakubo lake laphela langababikho. Wasala yedwa nezingane zakhe. Akwababikho umuntu osayayo lapho uNkulunkulu ayebakhombise khona. Bonke abantu base beyivalele endlini na lawo matshe abaziweyo naleyo mithi ebaziweyo, sebekhonza khona. Kodwa le ndoda yabe ilokhu ihambe njalo kulomuzi, ayaze yayeka. Kuthe kugcina yayisithi ma izohamba kube khona imizi ehamba ingenela, mhlawumbe bemibili mhlawumbe bemithathu, ifike ishumayele khona ukuthi ngenyanga ewukuthi siyahamba siya emzini kaNkulunkulu. Anithandi yini nina ukuhamba nathi? Abanye abantu bamxosha, abanye abantu bamethuka, abanye bemshaya. Mhlambe abe khona lowo muntu oyedwa ovumayo. Ma kufika leso sikhathi saleyo nyanga ahambisane naye, bafike banikele kuNkulunkulu bethandaze bebuye emzini yabo. Kodwa kwangekho lutho oluhle olwalukhona emzini walomuntu. Wayemthanda yena uNkulunkulu, kodwa waye umuntu onosizi ngoba umfazi wakhe wayengabathola abantwana. Nabantu abanye babe ngamyekile ukumgcona ukuthi uyolokhu wehla wenyuka uze kube nini
ngoba noma uhamba kanjalo kodwa awunalutho nomfazi wakhe akanabantwana. Lo Jehova ode uhamba uthi uyonikela kuye, uphi kuzo zonke lezi zinto ongenazo? Akakuphi ngani abantwana? Uboni ngani ukuthi ayikho yonke lento yenzayo? Bheka thina sihlalele emakhaya nabafazi bethu, asisahambi ngaleyo ndlela, kodwa abantwana sinabo esibaphiwe onkulunkulu bethu abawukuthi nonkulunkulu bethu abawukuthi. Landela thina. Kodwa lo muntu wayengabalaleli. Kwakuye kuthi njalo makufika isikhathi sokuya emzini kaNkulunkulu, athathe izingane zakhe aphume ahambe nalo muntu amtholayo yedwa ovumayo ukuhamba naye. Mangabe ngatholanga muntu njalo ahambe nezingane zakhe kuphela. Afike anikele ngenhliziyo ephelele, enganikeli ngenhliziyo yendoda ethi anginabantwana, ukunikela kwami kusizani ngoba anginabantwana. Anikele njengamadoda anabantwana abagcwele imizi. Mase kufika isikhathi sokuba abuyele emzini wakhe, akhuleke aphindele emuva ezweni laku, phindele emzini wakhe. Uthe kugcina imizi yayisiba mbili, athi mayiphuma ibe mbili imizi ethanda ukumlandela, babe khona abantu abayingcosana abathanda ukumlandela. Uthe kugcina yaba khona imizi eyisihlanu, angazi ukuthi babelandelani laba bantu kulo muntu ngoba wayenosizi. Kwakungekho lutho olwalukhona kuye uNkulunkulu ayenike lona, olwalungabenza laba bantu bethembe kule ndlela yakhe ayeyiphikelele. Angazi ukuthi umoya wokuthi bethanda ukumlandela wawususwe yini, kodwa bagcine baba khona abantu ababili, baba khona abantu bagcine sebeyisihlanu, bagcine sebeyishumi, bagcine sebeyamashumi amabili. Umaye yakhona ashintshe indlela, ngelinye ilanga aphume ngale ndlela, ngelinye ilanga aphume ngale ndlela, ngelinye ilanga aphume ngenye. Ehambe ekhuluma nabantu endleleni lapha ahamba khona ukuthi anithandi yini nina ukusilandela, siyahamba siya emzini kaNkulunkulu siyokhonza uNkulunkulu wawo baba bethu. Abantu basebedikibele ngalesi sikhathi. Indaba yabantu nokulandela kwabo uNkulunkulu injalo. Ngesikhathi uSamson esekhona, babe khona abantu abayingcosana ababenamathele kuNkulunkulu, kodwa ngamhla uSamson esefile, naleyo ngcosana eyayisekhona isasele ayabe isasithola isibindi sokumkhonza uNkulunkulu. Ngoba wathi mayehamba uSamson basala bahlupheka kakhulu laba bantu. Isandla esesindayo esasikade siphezu kwabo engakabi bikho uSamson sase sibuya phezu kwabo.
isibindi sokunamathela kuNkulunkulu wawoyise ababe besaba naso. Baba bodwa abanye abayekayo ngoba bethi senzela ukuthi singahlupheki. Senzela incindezelo ephezulu kwethu ibe ngcono ukuze laba bantu bengeza ukusihlupha ngcono ukuthi lo nkulunkulu wabo labo nkulunkulu babo sibalandele senze njengabo. Kodwa lo Elkana yena yedwa akazange amhlubuke uNkulunkulu wawoyise, noma engenanto, ngoba ngokomthetho wesizwe sakubo uma umuntu engenabo abantwana babafana usuke efana nomuntu ongelutho, noma inkomo ingaba nayo nemali abe nayo kodwa ama engenabo abantwana babafana wayesuke efana nomuntu ongelutho. Kodwa noma kunjalo, noma eseyedwa sake sabakhona isikhathi eside kakhulu lapho lolu hambo ayiluhamba oluya kulomuzi engikhuluma ngawo wayeluhamba yedwa nezingane zakhe kuphela, ngekho umuntu okumphelekezela komuntu. Abantu besizwe sakubo bonke sebehlukile. Ibandla lamaNazaretha lonke selihlukile, seliphelelwe amandla. Kodwa le ndoda ayaze yayeka makufika isikhathi senhlangano kaNkulunkulu ibophe umthwalo yayo nezingane zayo. Ngalesi sikhathi wayengenabo abantwana, kwakusewuye nomkakhe nezisebenzi zakhe. Ahambe aye kulowo muzi kaNkulunkulu, afika khonze, athandaze, anikele. Makufika isikhathi sokuphela kwenhlangano abuyele emzini wakhe. Kwagcine babakhona abantu abayingcosana abamlandelayo, kwagcine kwabakhona abantu abayingcosana uthando oluvukayo kubo. Ngithi-ke indaba yalomuntu iye ingakhulunywa uma ngabe kusuke kukhulunywa indaba kaSamuel. Uye kukhulunywe indaba yakhe uSamuel, kukhulunywe indaba yethemba likanina, kanti nendaba kayise inkulu kakhulu ngoba uNazaretha esizweni sakubo kwakungasekho. uNkulunkulu wabuvusa ngaye yedwa, onke amadoda esizwe sakubo esehlukile. Awulahla nomuzi kaNkulunkulu nezinhlangano zikaNkulunkulu awabe sayigcina, kodwa wasala yena. Wasala yena noma engenalutho, eyindoda efana nendoda engelutho ngoba wayengenabantwana. Wabe
nilokhu emkhonzile njalo uNkulunkulu.